Yo grafe. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Karibu. Wicha. Renga tunachokosha. Ewe. Iri jambo. Nari muri tabu. Rivumbiriza iminwa ivuga ibinyoma izibwe. Ivugana n'umugororotsi agakengegwe n'ubwibone n'akagayi n'ayandi majambo make nka wa muntu usanga umugororotsi atakwiye kugendana n'umunyabyaha, umusambanyi, umusuma, uwawe kaboregwe. Urumva umuntu wese agira mu bintu bizira Imana idashima ubu ntakwiye kugendana n'umugororotsi. Iryo jambo ni ryiza cyane. Hama n'ikindi nacyo barana papa wacu ko yadusigiye iragi cyo kwamamaza Imana, kuvuga ubutumwa twikwiragize hose. Rero naho byashitse akagenda Imana yamuhamagaye kandi urazi ko atawugwanya Imana. Iryo jambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa ngo upfa wapfira mu muhanda, ariko data ndiza ko apfuye mu muhanda. Ntiyapfuye, ariho arasinziriye bivuze ariko tutomubona kandi ndizera kari mu ijuru. Niyo mpamvu rero tutoca twicara ngo nuko papa atakiriho, ahubwo natwe tukwiye kubandanya tukabandaniriza aho yaragize gute, aho yarageze, kuko Yesu yaraje ngaha ku isi araducungura. Amaze kuducungura papa aravuka, natwe papa arabyara turavuka. Ubu rero ko kuba twaravutse ni bya bikorwa papa yarakora by'iwacu, kuko Yesu yaraje aracungura abantu. Yesu aragenda, papa aravuka arakorera Imana. Urumva adashaka bya bikorwa Yesu yazakora aragenda. Ubu rero natwe turahari, natwe bigira duti dukore kujye tuzogenda abo twabyaye n'abazoca basigara niki umuriro. Ubyumva gute madame? Ego chere dukwiye kumana isenga. Vraiment nibyo ya papa yari intwari. Ndahaze papa ingene bamwanka ariko arasemerera avuga ubutumwa. Igikorwa papa yakoze ni kugira natwe tugire tukibandanye twamamaza ubutumwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugende mu mahanga umubwire abarimwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa wafise ubugingo. Kandi ko yavuze ati genda ndabahindira abigishwa banje, genda namwe muhindure amahanga yose. Rero bari abandi bo guhindura y'amahanga yose ni twebwe. Aya mahanga naya ni aka gace tubayemo, ni hirya y'aka gace kiwacu. Urumva gwagwaruka gwa muhirirwa namwe babashinga nahebe nkaje tugendana. Urumva niyo mahanga rero guhindura babandi bose tubona bagira mu nzira mbi zitari nziza zitabereye, abo ni bakwiye guhindurwa bakaza ku mwami Yesu. Kandi ngaha ku muzinda hari abantu benshi bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Nanje ngiye kubwamamaza naho nzoba ngwaye cyangwa inkomeye nzobwamamaza. Yabona akashaka mabofe simbiye kuraba Kristo wamugeze wa ndagarutse ama grand frère. Ndagarutse gati ejo ni gutangura igikorwa rero cy'Imana. Yego none cyenda rero ubona ko ugira cyari Ngomba biye none ko tukona byo sinabuziratoje niko zizinze. yewe abantu watukuye niho umuntu zo kumushore. Kandi yaje kuya mu Ingo bamubyaha byawe uzira umwami Yesu arana byenda kubwira yarambiwe n'ibyo ukora, yarambiwe. Unamuta mugishizamo ry'Imana akuni mwambara akuni musa bose byose nyuma bafata ari bwanjye. Ariko ndakubwira ku mwana data naho bimeze uko Imana iragukunda kandi Imana igufitiye imigambi inyuma yawe hari hangari nini. Niyo mpamvu Imana yantumbereje ko wenda kubwira ati ibyo byose ujyamo natuzoprose kire tukorera kuyohora Imana Imana usigare wari arababwira bamubyaha byanyu muze mu nzira y'Uwiteka arasomera n'ijwi rirenga arabarongera mumukorere niba batoranije muve mu byaha byanyu muve mu busamazi burimo mutegura inzira z'Uwiteka mutegura inzira z'Uhoraho muve mu byanyu akabaregwe ubusambanyi kujyajyagura imiryango yanyu. Ibyo byose Imana yabirambiye irabaraba ikabonamo ibisasemwe irabaraba ikabona mutete byose biva ku Mana. Imana itabishatse nta na kimwe wokora. Wowe mwene data nawe uri nk'iyo Imana yagukundira ijambo ry'Imana rije kuri wewe rije rukubwira ko Imana igukunda cyane. Ba mu byo urimo ba mu busamazi urimo ureke gucika intege kuko Uwiteka yantumye kuvugana nawe. Oh haleluya, oh haleluya. Imana irabakunda bene data, Imana irabakunda. Mwese tuzima
zawe ibyo bintu usanga kwishyira mu bintu bisobanura umubiri yanyu ibyo bibafashije akaboza akakambura umugongo abantu twamenyeye kwicara ahantu bororotse ni hatari sawa neza ntuvako ijambo ry'Imana inkota yawe urakomerewe nyine n'undi mu Mana ndakomeye cyane negamiye umugabo akomeye kasha rero umugabo ataca gufasha juru ryo munsi duhura twahuye n'umwasi wasi uri muri ngo Yesu ibiki umva nanje kandi ariko ndihuta ntitwabaye ikiyaga ariko kunyuma nakubariye Elisa nibura ugahinduka ibintu ukabivamo nivyo ko mugendana amabibiriya umengo ugiye gufasha abantu erega uramenya abarundi baca umugani mu kirundi ati imbwa mugura guhiga imbwa atakigufasha urayirukana nicyo kintu guma wirukangana ko uvuga mu bantu atakigufasha wambara ko ntikikubona kuremvye iyi ngo ndakwereka ahantu ukura amahera ubeho nkuko nanje mbayeho Elisa uri umugenzi wanje nicyo gituma nanezerwa kuba ndakubona wambaye uku wicara ukadobo ugirane ibintu je n'ibintu bimeshe icubahiro nk'umuntu w'umugenzi wawe vuma agukunda ndakubavuze ngo hora mbonana ngo nyererana igitabo ukamengo ngiye gufasha abantu rero ko ari ikintu mba ndiko ndabafasha hari igitabo ndiko ndandikisha mu ijuru ukiri ijambo n'ubuzima ariko urabyumva hama rero iyo umukristo ari mu rugendo aho ni intambara nyinshi abamuca intege abamusubiza inyuma kandi rero satani si ngombwa ngo umubone mu maso nawe muri wewe ndagira amajambo uri kurambarira si wowe ugaragara ariko hari ikintu muri wewe na Yuda niwe wagurishije Yesu kandi barasangira bari bamwe nawe ugomba kugerageza kunca intege unkure mu ico nakiriye nanjye kubw'ububasha mfise kubw'ibanga mfise muri jewe kubwo nzi akamaro kwa Yesu Kristo sinshobora kumuhemukira mwinda ko Elisa mubazi umusumvyi ubasha biza kuri Yesu Yuda barajigendana na Yesu Yuda barasangiye ibintu by'amagurwa yose barayasangiye ariko yarabonye gataca mufasha ataca mu mariye aramuhemukira wowe utaranamubona umwumva mu mashengero baje abantu banyu bamuvuga niwe utomuhemukira ndakubwira Yesu naramwakiriye aba muri jewe nanje numva nta kintu kihari ngaha ku isi cyo tuma nkemukira Imana kuko kuba mbayeho si kubw'umugambi wacu hari aho Yesu yankuye aho papa na mama batashoboye kumbera nta hamwe Yesu yarahankuye uramucangira icyaremwe gishya agukura mu buje ariko kiriho vrema ahubwo Elisa je nako ndihuta nari nshingaho kubarira gusa wihanure uje ndakwereka ahantu ubaho nko mbaye bari nyine je nambaye urabona vrema urabona Elisa kandi mbayeho fresh muko ndabishima nyene ahubwo Elisa reka wo tugira ukuru tugira ukwizeye umugabo umuhungu nani yabaye Imana bayisigana no Yesu wawe Imana yarambiwe muve mu byaha byanyu mukorera Uwiteka worara barandura yarambiwe yarakaye nimukunyagiza Sodomu na Gomora nimwihane ba mu byaha byanyu Uwiteka barondera mwihane mukorera kero waramwa Imana mwakira gakiza mu mukorera Uwiteka kugarwa yabaremye kuyiheza rero hanga urisho utumana wabiyoja wamuhimbira umvita tukubwira mama wabuza akadukora leta yavuze ubu ni gukora mureka kuguma murebeza amaboko wamureka nako mushaka bigira cumi ku bantu Imana yatije mu Imana yatubwira reka imibiri yanyu bingoro y'Uwiteka ihumure uramukira ukaza kwigisha yabikira tutaraheze no yabuza akamwana abantu bakora kubwira mwene cyane ibirato byiza bikumana imudu cyane kumana aho urashobora kumbora ukankengera ariko mwiti mwene tumutunzi wa mbere nawe ba mu byaha byawe urimo uve mu byo ukora umusambanyi bwawe mukabarwa kawe
gutaha ijoro kwiba mu busuma umuziko ibyo byose Imana iravuze tuhagarike kuko igiye kukurambura igiye kukurondura abanyibane muve mu byaha byanyu Imana irabakunda rwose muve mu ngeso mbi zanyu Imana irakubwira ati aba mu nzira zawe Imana yagukunda mwene byawe umviriza nakubwira ture wavuye ngaho nakubwira jewe ariko umusayi wantumye uninya n'ibyaha Imana irahezagira Imana irahezagira kosa mgenzi moza musekaga ahanye byo basegera ukutaka tukuvanye ukatugufanya mugabo ureke kuza mu nzira y'Yesu ngaha ugeze kubwira twe Kristo ya wayibona abagabo nibo biba bazanezwe ku bantu bazabishika mu gihe umviriza bana gukora imvura irikiragwa babaje kwigira ijambo ry'Imana ibi ni Yesu ambyeyi leta hose badakoze bazorara ubusa bakene kuza bari babanje babure kuja kubona kubamena amatama batubanga amazi y'ubusa ikibazo kubera ikimana yemera ko tuba muri no buzima turirwa kwamamaza ubutuma dusemera mu isoko abantu bihanye Imana igaca yemera ko tuba muri no buzima twirirwa ubuzima bw'agasuzuguro twirirwa turatukwa urabizi ngaha mu nsiti aho twamamaza ubutuma bayirwa yadutukwa kubera ikimana nitwo itotwishura ikadukura muri kano gasuzuguro turimo Elisa iby'Imana ntikihuta iby'Imana ni ku murongo kandi nawe urizigiye Imana cyangwa wayiringiye nabyo n'isoni cyangwa amaramara bajya reka bavuge bajya nyine wirirwa wumva baducokora batubwira amajambo mabi batwita amazina niba bazogaruka kudutera iki impundu mu Imana izoba yaduhezaga iratuzi kandi iratubona ibyo bibaye tubayemo iratubona gusa nuko isanga kitarage umunsi yageze isi yose izobimenya abantu bose bazobibona niko kimeze ariko grafe urabona Fabrice turi mu gikorwa kimwe cyo kwamamaza ubutumwa ariko we yahezagiwe kubera ko natwe Imana itaduhezagiwe niwe asenga rwose kuturusha oya nakubwiye Imana ni ku murongo nyamba sikiri ubu ejo natwe nitwebwe nibyo oya kuko ni kwidedombera Imana umukozi wayo ni icyaha kinini cyane ariko gamba tukwirirwa kubijumba kandi twumviye kuvuga ubutumwa kubera ikina Imana yemera tukagira ijumba tikimbabaza niko Fabrice yahezagiwe ubarika aratera ubaratagase natwe twamamwe ipantaro imwe mu mupira umwe ijambo ry'Imana aravuga uhure n'ingorane ugira ibintu uhure n'ibibazo ube mu bihe bibi ushima Imana ube mu bihe byiza wumva urishima kuko Imana niyo nyene byose nkurishije ibyo risoza tuganiryo sinkiro mwana nshaka kubera dukorera Imana ntigurizagire nkana twirirwa gukorera Imana twirirwa mu gasuzuguro Fabrice ra abakiri imbabaza ni Fabrice we yahezagiwe urwo rutonde n'urwaye ihangane ubu ntabyo kwihangana ihangane twirirwa muri ep1 ngo nitongana umukozi w'Imana umviriza ni mwihangane iyi saha y'iwacu iregereje ariko bofe ibyo bisabira sheri ibyo mibyo ariko aravuga ndetse ko Imana itaduhezagiye ntabwo igikombe cyaranokeye ko sigaye nambara igikombe kimwe aho nci hose barantwenga kubera iki sheri wibuke Ana igihe cyari giheze mugagumye mu isezerano na Sara ntacyabujije kumbwira ko ava mu isezerano nagumana ukwizera nko mu isezerano umwanya n'umwanya Imana iratwishyura kuko Imana irakunda abayo kandi irabitayeho reka tube muri ubu buzima kugira icyo tuzoronka nayo dushingira Imana aho yadukunda none iyo tuba dufite ibintu byuzuye isi twakuza gushima Imana reka batuduhige ntayo tuzobwira abana n'abuzukuru sibyo yego ndabizi hari benshi dutungishije hari benshi tubeshejeho ariko natwe ntitwiyibagire kandi Imana iratuzi igihe ngo twishyura igihe n'igitabo none igarafa mwambi tuzi ko ikiye Imana ko tuba mu rubono buti tuki twanse Elisa ibyo ndakwiriye kuza kwihangana urugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu misi iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga
kaka ni ngere kuzana isuguti bakoze kuzana kinini ngumire ndaje mama yakoze imana gusenge Namahoro musore namahoro aheze igihe kingana gute urwaye Sigitoyi. waragiye kwa muganga byaranse amayo ndiko ndaraba ndabona indwara arwaye zo kuja kwa muganga ni indwara bisaba yuko tumusengera okay ibyananiye abahanga b'isi n'abanyabwenge bishobokera imana nawe urizeye ko ukira kigira umutima wo kwizera imana dusenga ni imana yumva kandi amashuri ni imana itabara kandi n'imana ikiza elisa hagarara Mana data yo mwijuru, Imana igira neza, Mana data, Imana yo mwijuru, Imana igira neza. Twagushimiye cyane muri uno mwanya n'isa kubw'igikorwa uduhaye data. Waratubwiye ati tuzogenda, tuzoreme, tuzotanga ubuzima, tuzozure, waduhaye ibiwaca bwose bukwiye. Mpagaze mu izina ryawe no muri otorito y'izina ryawe ndatuye ntegeka ndavuze ati mu Rwanda imuvemo gukira mu izina ryawe umuriro aho turabikenda aho Haguruka byuka wakikoze haguruka simba amina umutima wanjye wawuzuza amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo ndiko ndasenga nagiye kubona uyu muhungu hari ahantu yigeze utuka abakozi b'Imana nuko atacyo bamaze rero iki kintu cyari cyamufashe kwari kugira Imana y'iki cyubahiro kandi Imana ishoboye hama musoro icyo Imana idukeneye si kimwe nuko twogirana twova mu byaha tukaza ku Mana kuko Imana irashoboye aleluya.
umushyira ikiganza avuga igira amaduza amaboko avuga ati mwami Yesu ndagushimiye cyane kubwawunge kunturanye ukanyuzisha amaraso yawe kubera uyu munsi n'iyi saha nje imbere zawe nshimye neza wangiriye ukankiza maze data ndaguhisemo imbere umwami. urugamba rugeze mu mahina ibitonyanga by'imvura y'amacumbu Binywaji nawe usigaye bigize ndakubona ibintu byabaye neza ndagufasha yego nimugufasha amakuru y'iminsi meza ndashize Imana nziza kweli ndabona ni hatari hewe mbwira mbe umufasha wawe ni hafi oya yagiye mu gikorwa cy'Imana nabyo emeza ngaho hari ibisigarano bike nibyo kabisa ibintu birahinduka none kumenga ukuntu ubuzima wari ubaye muhira sibyo urimo habaye iki wabyisanze mukunyeri aya ntakuvuga ati waba wabyisanzemo ko ugatimwa wabyishitsemo Esther ko hari umuntu wiyemera mu isite twakwemera n'abahungu bakakwemera ugaciza mu buzima nk'ubu unye ibintu byose bibaho ku mugambi w'Imana n'ifite impamvu yabikora reka kumweza mbe wumviye ngo umugabo wawe akora iki umukozi w'Imana ego kwe uri waragiye mu Mana neza urahagaze urashikamye neza bya fe ubu ndatuje ibintu birahinduka none kumenga ukuntu ubuzima wari ubaye muhira sibyo urimo habaye iki wabyisanze mukunyeri aya ntakuvuga ati waba wabyisanzemo ko ugatimwa wabyishitsemo ariko tuvugije mu kubona wambwiye ati umugabo wawe uri umusenzi hajyaye umukozi w'Imana sepe mbe hajya nyene gusengera umuntu agakira kandi akennye Imana nikoresha umuntu akenye kandi mu kuza kuducungura yacunguye twese ntiharaba umukenye cyangwa umutunzi yaducunguye twese rero arabasengera bagakira kwizera erega nibyo erega iyo ubonye umuntu akenye hari igihe usanga yamukundiye ubukene ariko bivanye no kumenya twamwemera umenga ubuzima nk'ubumenga yobupfamo oya vrema ndumva kiragoye ariko Esther ndakubaza ikintu kimwe ariko uravye nk'ahantu uba abona ntihinduka imbere mwebwe n'iwanyu ibyo wasizeho mbona umenga ni ikintu gitangaje oya ntunyumve nabi nta kuntu umuheba ukaja ku wundi oya byose n'ubugombe bw'Imana nabwo byokunda umugabo wanjye ndamukunda ntakintu shagwa rukundo ntiyataye ukuntu ndabibona gusa ntutwumve nabi tuba tujya gutemberera bishyane nyine nk'uko uri umugenzi twaranye turabagenzi gusa sinzi gusa ikintu ni uguhanura ni ukorora ubuzima ukabuva ntayaba ari pasiteri nawe ntukakirengarenga kandi uri umugore w'umukozi w'Imana murakoze dodo kugira ngo arenga ntacyo bitwaye
kuko hari icyo imana yatuvuze ko kandi ikitegerezwa kuzoshika rero ntacyo bitwaye kuzirya kuko hari n'abazibuze twe twazironje ni byiza dodo naba rero tugende twamutemberereye hama umwanya urageze dutahe hama nawe umureke yivumane n'abateri wiwe ko yemeye ubukene nk'ubu nta kibazo reka tugende n'ubundi gusa ariko je ndashafuye mu ntoki ndirafata ronka n'amazi yo gukora mbena nibomba umufisi oya tuvoma hariya nonaho reka tugende ndaza gukaraba muri wa mugenzi bwira uko unye byose birahera hama tugende nta kindi mbona none uje kumugora n'izirengaye ngo bazicafuza ariko mukapasiteri agatekeye nakana kamara mama yatari reka tugende ngira imana izishyura tuzogaruka yishyuye reka tugende sore murakoze nere nunazishikana ngaho utamwanja kimwe kumukina nabo sanga ntarateka nturutse ubundi utatugabonye uzogaruka nzogaruka imana yishyuye rero bayi eko ni hatari gwe. Welcome in my home. Go. Ashikariwa. Turagatera hajya. Isawa wa. Neza kwe nawe ndabona kwe akakiza nupana nako. Ini nkota. Ego kwe kati. Nisa hari ubuzima. Ego. Hari ubuzima bugoye kuza kwe. Bugoye kuza. Budabutetse wangu, budabutetse kwe. Kandi batubwira ko Imana ni icirore twirabamo tugasa nabyo kandi iki nico buzima bwacu. Ese Imana iyo bishatse ari gihutihuti riza yo kumena amaso. Ese Imana bishatse byihuta biza yo kumena amaso. Ariko Fabrice uri umukristo ukavuga nk'amajambo nk'aya. Icyo ubazi ico uri cyo we. Je ndazi ico ndico kandi ndazi n'Imana senga yariyo. Ubundi dusenga Imana imwe yo mwijuru. Elisa nishingiye Imana yawe ntacyo uzoronka. Imana nitanga Elisa jewe vuma ubona nyene mbayeho inzu zapangayi jemba mu nzu iriya vuma kandi no gutaje mbayemo ni byiza Imana ndabona Imana yaraheza ugira ibintu by'Imana nuko bitonde ego fate ndizere cyo Imana yavuze itegeza kugishira Elisa ubera bwenge bari Imana nituma ya amazi gusa amazi gusa ndumviriza na Sara yarusha umwana ageze mu myaka 90 naje ngiyeso nanje Imana haheze umwaka sinoca nihero ndizeye icyo Imana yavuze kigiye kugisohoza Elisa ndizera buzira je ndafise Imana icyo ndayisabye nta byangwe nzoguhejo nta byiki ubu munsi nyene ndarandoze ndakubwiye akazi jewe nkora nk'umuntu w'umushinga nkawe ubona jewe vraiment nifise kandi kambeshejeho jewe vraiment Elisa akazi nsanzwe nkoro jewe kandi ndi umuganga ariko wewe Fabrice wewe twakoranye ngaha mw'isite twagarukiye mu mwaka wa 5 none ako kazi k'ubuganga rose wakaronkeye ko twari tujejwe igisata cyo kwamamaza ubutumwa ucigeze uronka umwanya wo kuja kwishuri twagarukiye 5 ubu wabaye umuganga Elisa jewe Elisa vraiment cyafite Imana yiwanje kandi imbeshejeho Elisa bari ikintu cyo nkora naka
amahoro muganga. Yego. nabona nekuti ikibazo cyawe kibonye akiti ufite ingorane mugabo akibare yakutagara nako nyene vrema nako Eko Fabrice ubu ni umwe mu batoranijwe mu Imana ageze yuko ukorera abandi babiri ariko je muri Fabrice iyo nzira ufashe cyo warakwiye kumufata nkawe nk'umuntu wari ufise icyo Imana yakuvuzeko ugacuva ku Mana ukayita Elisa Imana narayisenze Imana nayisenze ndayisaba inzu Imana ndayisenga ndayisaba ibintu byose byose nkeneye vrema nabonye n'amavi yanje aguma myokera ubusa ariko ubu mfise Imana mvuga rimwe icimpa ariko Fabrice nkabona utagase ufise amazu nibaza ngo Imana yaraguhezagiye kumbe nubwo buryo bironderamo ahubwo yahise mbiza ndabwira bavuga ati nutwumwe n'ubigira inama naba iki kintu utihariya utevema uzenda kwigisha umwuga ubeho nkanje ndakubwire Fabrice je sinshobora guhemuka ku Mana yiwanje kuko ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizeye Imana ntakorwa n'isoni itanatitererwa je Imana nizeye ndazi ko izobishobora wewe iyo Mana wahisemo ibijya yaguhaye bizohera kandi ndazi ubitangira ikimaga ariko Imana yo mu ijuru iguhaye nta kimaga utanga Elisa mbize ndabwira umenye ko atakintu na kimwe kiba kwiyitwa Imana itazi nimba ibintu ndabiciyemo Imana yarizi ko nzobicamo ariko ndindiriye iherezo ryanje wanse ko nzokwigisha umwuga mvira aho ugenda Fabrice urambabaje cyane ariko inzira ufashe hajya ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira ifunganye ijana mu ijuru ariko inzira yagutse ijana mu mahoro iyo nzira ufashe ndabona ari inzira yagutse ariko ariyo nzira wafashe ikura kujana mu mahoro ntamenya navyibushe genda wewe Jesi no cha mu nzira zifunganye iyo nzira ifunganye ntari ndiko ndasaba iyo Mana genda wewe uzoyicemo wenyene urabona hariya the boss